ugu yagira ngo we anamanya ngo no muntu nakana kato konka yashanga ari nyamama we echo twikiriza twena ni twikirizana because really ninjira hariho ekintu ekinshemizo mu magara ganje ni bukuru yanje hakuba riyare ishangire ngo ketekateka buto yakorera bukuru mbwenu utinagira nshonga umuri bukuru yanje ni nsima abantu bashirwa question kandi cyo kandi nico kishemerire unopposed nico kishemerire even koreka abantu bona abariyo bakiri bato ngo mukorere bukuru yanyu kugira ngo nyensya ushange niyo wagira ki wabanka jemim so abanyashema nimbasima abanyayuganda nimbasima kureba ngo turiya kandi kuko guyagamba turimo nitwetebekanisiza okwijja kwaki kwa chairman witu wa NRM itwe ebiro bibiri omuri shemu ni hwarabenisi konka hati waikaho at chairman of course uno wa NRM party omuyanga ryo yes hati chairman wa shemu kandi president witu mbwenu owawo hato mukaniwe oryo mbye mukoro ninye nyine kaninye host nayo maranda mura yes shema kanunje birebe nayo kutayira ne yagayaga yendo muntu nkajeme mu mutara buhana umukazo mutegana so by the time they appointment no baza kongera yo kugira ngo oruwenka n'abantu binjabora biremo of course ntebe abantu bagenda bingi yes abantu ba appreciating yes Bright Muhumuza aitwa atandikira Bright arinkayiza mu calm and compose konkane Bright wakwakira ayine kintu cyo kuhare ashimira wabo kugira ngo mwe bemezo yangayi amunayizo mu kitondo cye abari kutureba ni baramutse ya munonga ni bayeta Bright Muhumuza kandi ninyi ndi kurebera imirimo ya National Platform muri Ankole Sub Region nyesi imbere kujekera abanyambara abambara State South Parliament yihanga kandi ekibina cyanje nko kunabashobora ni National Platform ngenda kusima bari kutureba especially abari kureba TV West no especially abambara State South Nyakayojo Katete Nyamutanga Umucujungu Nyamitwora Chwamba Higuru Chibaya Kitagata Katukuru Nyarugando Rwashakizi n'ahandi kubamanyisa ngundiyo kandi yo ninda karuru nyamwazo mbende rukindo izoba neza bugashi aba Kitagata nkaba nizireyo nizagarukayo aba Higuru mwe niza kubareba abacwamba n'ahandi kurangwe irware ryanyu yazeme mbazi kureba ngo network Madam Jemma hariho umurimba rastoma rebiceka ibitini network ibitini mashanyarazi ibitini mizigo kunywa kandi wawe shema nkuramwiri nashanga abantu bana bina mizigo kunywa abantu bine ngudo nunji shikongo kwa mashoka akizi ujo tingu machora akora kandi rero ryo gureda ndebere ni bato tujya ngo ngambira rurya approachment kizena cyaguranye kama wari president kuri abwejo kutwakire masheruka hasimu hari yo gureda zero zitandika gukora tiza tubaka wiri ngaba rutandikira yeah konka mwero nkahanduka sima ari ngutozi ndeze zikazitine sho konkati ni nshasha ninjira mu itima uyanya mu nakantu kango none njira mu itima kusaka shema gashaka nguto zikozire hato kahururo muri mbarra ngwengu entindo tiziriyo ngwe mashanyarazi tigariyo ngo abantu bire network amarwaro batagara mbazi no ihashema ngo pichi niyo byure so mu storm pichi abakitagata ngo bina byure so mu pichi ni kinshasha mutebekasa program n'abatorikizi ecumi n'abantu wanje yagambaho ecya deputy speaker nanyi ni mwendeze birunje konka bantu mwe nyine kubagambira ngo nabashuma ni ba celebrating ni no kugambira ngo nabashuma ni ba celebrating who is the chief in this case not I cannot mention names konka nyonye no kugambira ngo nkaruka kitoche rutoche ni rutoche or muhanda gukuruga bitereko okaza rutoche karutora mu nyine cyaguranye center abari kutureba TV n'abashimanye ukagura ngo ni deputy speaker kuruga ukagura ngo ni mu celebrating ati mwaza kubaga ente cyenda ntunkanye kabwanye kabenya ngo zo sente mwaza kubaga kuri mwa leta gureda mukashara abantu entindo bambe rugudo mugakora abantu ubutindo muri bitero ko kubona ntukabwanje kikabe kinkorera abo kuba yari
tikureba kwa kino cyangwa no celebrating deputy speaker munwana wanje Soma Style by the way munwana wanje ndetse muyinjine on TV ngende kushobora ngo abantu ba Mitoma tibakatunze ubuhereza ubashemerire kare because or number 5 umuhayira ya government ko gato nuhura aryomu nabaye necikomu namwenye nakuwoninge hati mu NRM muhayira ke deputy speaker nakona kachi mwenye muhayira ke timebe waseki chairman wa NRM wa Mitoma ko ngono mushanga nyonyi nakubagambire akaruru iwe wagira ngo akaruru it is not a do or die. That's what you said. Me, I look at it as a do or die. Why? Me, akaruru no kufano kuona nyowe abwanje ugukora na jamu naranga kabi umuhimu naranga kabi konga kamkwishonga zanjibira kwa kini kareba ko kufano kuona irwaro edyana zakuza membazi abebembeze kuba kuchikwata je mbazi bakirya bakwate sente bakazituma convoy z'abakama ari umuntu utakuza kumugambizira natambane motoka 20 ti president tiwoha natambane motoka 20 ndure stazini ni kibaji masa ngo abakazi bita bakuza kuzara nibaza kufa bakuza kuzara ninye nakugambire ngo kufana kimwe natakaruno kufana kuona jemima akaruno kufana kuona enguto zaba zirimbi ninye ndakema ugama mazima okurwo mu kiyanja urukuza bushenyi utasheberesha rero gufata noikayo enguto namwe n'abagezere batabegina konka nawe urangu deputy speaker na amara with bright we are that was thank you so much celebrating maro n'abemezi babi abantu pina bokusinga abantu ko celebrate maro n'abemezi babi manyo we ndakusinga abantu ndanditso abantu twakora kigwire utakana unikibagira ba beach bari yetegereza nyo tiki sebu no wanu pya nakore kigwire utakana unikibagira nyowe ekibine kibi owatu mani chujira papa siya celebration twarga Mitoma abantu bakiri kubi turaize mwe Mitoma mwinirwa rya government tine ku celebrate I am saying Mitoma mwinirwa rya government abantu bona tubakuruga bitereko bakoza kitagata owajemma embazi yajemma tumugirire mukajima nawo atari wao embazi anakubuza embazi yajemma tumugirire mukajima nawo umustagata hospital tumundire yambara stay cannot like omrama gwitu kazandike niyose turiyo mu campaigns bine mu presidential candidates nangwana nahandengwe zindi billion bironda kabu ekibine cya NRM kimwe hari byo preparations ezyo mu cwekeki niziha abo kwantu tureba ngo hati ahabwanyu ekibine cyawe twasingira muriyo muyija ku ekyo tikukimanya konga muri nore no manya everdipo no asaba no kimanga wasingira but me I'm looking at campaigns so omwembezi ahabwe kibine cya NRM ayo nayizo mu kibine omcwekeje ubale mnonga umtekanisa program mureba bright we am guiding ati yatu ndino tinakubuza konka aro bari kumuteko mu order kuri mfagaraka mu magwito umtekanisa program ko kutera touch kandi ukafumitirizo kali abayiturikire most especially ku ya campaigns zitandika namazima nibinja bo kugamba nimbani mareba amekutu ngo akarutu kagizire vibe eji campaigns zire vibe ahwenji zigiremo buteka bade so called bari abantu bagenzi bitu bomwe na violence no mwe nebirebi bombagirondera no manyo umuntu kusanga nakuchoko patre hariho kintu I'm sorry to cut it off but no zagumizamo abamwe bagira ako wajya mu hurana bagamba nanye ni plan bagamba some people say ngo akarubu mukakamanyize sente imwe mweno okugira ngo hate nabajya mutakagire vibes no shotumbe mutakaresere timuba muri yo mureta konka what people were expecting tubakakirebera akwa akarubu mukakamanyize sente tumukazitire ati sente akuba ikiragiro cyo njujumira kugurira abaronzi ningasi abatezi bakaruru kandi nga NRM kujya mutine candidate witu ni to abiding by the rules na guidelines za isite kutwereza so ekyecho tinkwe no kukigambo akwatikiro kandi kikabohoga kandi kirubaho ekindi campaigns ni munywano no ntwanshobora rero ntwandugambo of course ntero uyaga people expected like fatayaga ti expected nkukurwana ukuba blocking amahanda nkahi kungawaza kureba campaigns kuyazitandika hagiriho businje nyoni ngambara kandi twitu nturugaha twagira ngo ntuza ruka district
twagira ngo tuzambara district ntuzaboma umwebembezi witu nayiza strictly arikuza boma abantu nebekwata berundana babuganda umwanya ogubata tudesignatingire because security ntumara tuteka twandikira mu security so campaigns ziziro buteka zagira obusinje kandi buri izoba isi ekatugaidinga buri izoba no kuvisitinga district says ibiri it is on record itwe umwanya ogubata designatingire mu turonde tusherure makaruru tukorere mu campaigns twakireyo tine district ebatugambire ekaturema bajenzi bita banda baraze kugira ngo bo tubarikira bomba binerwe kwaso yabo kuba ari heza azuru zabo bagine nazo ito turunzira karuru twakashera numbers have it, evidence is there, a mission you know ureba nk'ikishani ureba video ureba TV numba numbitera buri izoba urebera hamazima ngu umwebemeza kuza kwebembera Uganda enkumye berabana ngagashatu nagumwe nashaka yarebishire urukundo nogire bumbantu abantu basime bikozurwe abantu basima ibibafundira cyo bakwasire cyo icyagira umushaho zabo na nentunguka that progressiveness abantu bagisima umutekansa program ni byinji of course bakwarejinga parties zindi abine bakanditse abandi kunka kirikiriya kandi buri nkirebwa kandi nkimanywa ngo some of the candidates they are provocative uza kwiza tine yagambireho kunka bakugira ngo you are not going to stop in the kabirebere because nobody designated that area. But we have seen situations where a candidate is being diverted from the main road. No channeling and mutozo. Echocho, what is that? That is akwa receiving just nanka belief. Because that none is a shame. Why would you divert me from the road that takes me to shame? Kuba security na intelligence. Yo kugira ngo shame. Umutekano akora mwaza amapolisi okareba emishango eriyo. Abantu abamwe bar violent akwa batambara bar violent. Bokikaya akwantu bati n'abantu bakuguriza bazwo muhanda ninga bokora display aheru bari abantu bizane gari zabo mbadete gari biza bakuswipinga ece bakusanga umuhanda obaneje sawa sango tagisibirege agaranga toragisigaze it is evident emishango yo bagitabarize mbarondo ko barakitandike ukubara chendere kibuzire bad advising candidate wabo yanga kurra. So what can security do to prevent, because there is what you call preventive measures besides the before they do an arrest mbakushobora makugira ngo gumuhanda kutwagurebana n'abantu bawo kubiza we are detecting a problem ahead. What you do, please redirect you reroute bakugira ngo kugira ngo ze kuraba ahamakanishing street abantu mbashobora waheru mwene gisaye katukurabya high street then to protecting eje utakwata abantu bo batakwata ibintu by'abashubuzi abantu abandi batateganisa bo muhanda. You can't imagine umuntu nana akorarare tubamugana on procession because processions were not what registered as one way of gukora horari kungu umuntu nayemera azo mu ruguto ekintu manye kimugamba kiri evident nkabandi isingiro gutungana rw'umusiri kucyo kwinga kuza kwizana sanga umushiza kuzo kungana hagati y'umuhanda abasubuzi ntotwiye bitoki abasubuzi bakambiruka bakwenda bakwate time batware bitoki byabo za Kampala emushubura yabo bagitware bazutwara umbutari amushiza bayemerera umuruhanda for 40 minutes umudana nargaru yanga tarize crossinga muhanda kuba bakateka ryabira ananka around about umudana nargaru gaga naza Kampala nugo muhanda gwe mamu blocking. Because when they stop, you know what, bakagadinga bakatahembera ukashamwe n'umusejude ni ya Uganda tineche kunaka. So these people are provocative. Kandi ikinangwe ninchiteka mu timu zabo bakugira ngo you are going to boma gahoze boma tokwetaga kwemera ahagara street tokwetaga kwemera nkashera ankore nguga kuzi kubanza waramusiya abantu genda kwata abantu bo mu bagambira aboma ujindu basange bomo then buriganira nabo yabari mnonga chairperson bwanje turiyo mchwekechi iki turi kureba his excellency the president Numariyo nataham wagira ngo hosto ryo mumbaratebeka ryo mumbarataya ise chairperson wa shema campaigns zita generally turi kuzireba zone overall imwe of course specifically ngo mchibine cyawe cha NRM campaigns ziriyo zigenda zita campaign zitu nizigendaje munonga
ninga na kujango ori wenki no wambuze za president zona generally no zona zirije nanka anywe nambwenu bright na mushanga no wanupu ito witwa ebyo tibiriyo hariyo wanupu omwe hariyo mumuni nawe hariyo mu municipality kandi nawe by the time twaza kuheza by the way nawe yarigirimo icyo no narebe mbera manyito turyeka nkashema naza kureba mbera agira ati no aje no wanje ati mami reka nduge omunki omwakaruru ntere no mungaro now reka ngambire what takes on akaruru nambano nyowe nyenda kutana niwe ngutwarire kozo mu karuru nahiyo kubaryata ori abaheza kumuhandika utarigira ngo warire instead koze samani actually man yorujungu ero kujango is not over until it is over koze samani obe committed nyenda kusima president Museveni na timu yeye na secretariat they are really committed kureba ngo hati bene advance team atakizire nibabanza bija bagira ki batebekanisa NRM structures batutebekanisa twena tuzomu mudu nko muntu ari kwenda kwakira umugore bakora meetings niwo wanje natandikire ito twatandikire ku tabantu mood don't do this ekitija kitwazoti itwa nko witu cyaguranya no bumwizire noreba mana gumwabire mwizire ngo mutu manya tukatwine ye mikoro ya world no it is a world diabetes day sukari na pressure na cancer mazima garahanga it was organized long time ago konkaba baba kachitwara ngo ejo mikoro yabane yenda kusa niyo yabatambire by the way abarugira mukoro bakisha kushamara mutagira ngo mukaba mwe nabantu bizire bitima bw'icyo byangwa abantu babize kushamara ahandi bize nitubane tukimanya nitubane tukimanya ahamwe babagire kushamara nituboherezayo no kuboherezayo nituboherezayo mu miroko murebe ebibagamba mu bituretere wakireba so peaceful koko kuri litafadi ryo kubanza obusinge hati nibwe turi kurona hati nyona cyagura nayo kumugana hari y'abakantera ki oruhi ninjira ntitero rundi wakireba ngumize mu njini konkati ngumukwataho and we instructed even security kugira ngo hatagira umubagira ki ububagamana tontoronda karuru aha kuba tukakagabwini wahurira bone byatekereza ngo bahereze which is okay ekindi itoni tushaba nambwe na 211 nyowenye no rushabo rugogoma rwa madini gona aha district sabiri hanga yes organized by Shema local government ekwatanise na madini gona tuzaha rushozi Shema tuteke musheke tusabera hanga aturadi iwe no sheka manyo kusaba niko kuwa kuteka chai harimo mudarasini harimo ebirungo okijo kaleta kajejana chaye nunje kagiraki ikarabamo ebyasigare ruguru okabyata awi together nitutekwa kushabira ihanga ryitu tushabire Shema itwi aba independent turi kubirukaho no abona abana bitu kiri nko kuba kuzara abana I think you are mature somehow yes because we are all saying bona n'abanya Uganda as long as they don't disturb us what we need itwe no koreka muranga ngwe NRM twine ki abantu so waba yina abantu tokuza kusiba no harazo gotine ki abantu kandi kindi we are all looking at president wetu wachi wikibina for instance hariho kwenda kuhagira nka owanup ahansi konkari kuhagira Museveni
wanyategereza hatogo wamuharahaza aiming higher. aha yugo wamuharahaza nikimanisa ngo naka Museveni nabasa kujya kukakwima itwa babona ntwenda nk'abantu ekiri turamura n'izobere rimwe 2015 kubari bugita the whole of Uganda orisinga no ni Museveni so hati echo nicho turagire kituje konka we need peaceful, we need to work hard, nitwenda kweshengereza abantu icyo tukubakozesa force warebere ngamba ya Museveni ya his excellency ukajuho karebe ngamba ya Nangogo ya Kyagulanyi bashitugire nizitanira na kimwe nizitanira na kimwe no muntu nayo kuba nayenda kuhakaruru bright wamuretera kire cyoya nagira tishara pressure usigaze harusazi akwima karuru ubwo mwema turogwe omusisa ya marriage bye bisanja byona konka wareba ruya rokwa kwehamboringa ukariho mukazi okwa kwehamboringa then ukareba nangeno I'm so happy. Goes with age because I think you talk about kutwaza nko no you see omuntu omugwiraro nahiyo kuba kuziri na showinga ngo nomugwira wakireyo kandi omuntu omucurezi na yabari mutobambe noja nkonka nankagire mico mirungi mbashika yabira ari muto ari kukaronda ukawara murebere nacacaguza eriya confidence eyi Kyagulanyi nyine wara murebera jina nanka. We respect our man Kyagulanyi, we respect all these people abesi imbere. Are we together? Turiyone turonda karuru kitu nitukaronda akuba you see what does okuronda mean nechoteine kuri nogira ngo nobo kine tuwakugire kugira ki kuronda so itweni tukaronda unlike aba baba kugira ngo bakine kunkane bakiba why do you iwe tokatire karuru no manyota ngo nibaza kukiba kandi wano mangu nibaza kukiba ufirire kutera karuru birugemo tokire ukongera ari umugenzi wabo wa nupu akagira ati umuntu arize kwetaba umukaruru katebekana sibwe NRM Electoral Commission naiza kuba ari umusuru wa century ubwo akari ninchikoti ngakaro honare urutamaguzi nuwo yacegambi kongeje shaha waza kureba akakaruru kwa munakaronda akwa munakaronda no anupu okwa munakaronda na candidate we waza na kasiki akagira ati umuntu araza umukarurake munaba ari umusuru wa century muri mwasa n'abasuru. I'm trying to appreciate Bright again aho yatunahurikiza tachire kaburi bambi Bright mumuzi campaign zi twiremo na hato zurumba iwe campaign zi zirimu key players bana echo kubanza campaign zirimo abantu abesi imbere abakweta presidential candidates, parliamentary candidates n'ingaruka government can aspiring candidates mwera besi imbere inyuwe kanye nimbareba ngo nibitwaza bato cyo kubanza nindeba ngo campaign zezi zigira issues kunkuba ni followinga ndeba no yakubananda na mafabi nubu yakubana mayambara n'amagira cyo ubundi ababandi bamunyarwa urata kwemerera ura nagamba nshunga bitubona nkakanta cyo murebaga ko kura mukama wanje Kyagulanyi center muntu is there ko kura mukama wanje Kyagulanyi center ureba nagamba nshunga uwekitindisa Jemma mukama wanje Kyagulanyi center makija owawe shema yigore office kandi kuro wahurikize nshonge ziyagambireho akagamba ahacoma chehuzi icyo bari kweta cirque icyo kibabe bataho government kayita mu billion 11 cyafa ubwo butikirizana bumwe bemezwa kweta Elioda hamwe na minister ndijo umusenero ngo bakagera mu conflict funding yabura Jemma nonjorora ngo abahingi behuzi siriki bakaba bayirundine mu groups bakoze amataka entoche bazi kwire bahingire ncerere
hati barona bashobora kubahinga kurengerere nibaryare mitumba. That confusion, and you know it is in your district. Hari ibintu bitwena mu tugambe tutari politics because enchererezo yes encherere ninga sirki kuba kugikora tukugira ngo mwene gujwago wanupu ningo wa NRM to in campaigns. Yes, manyari cyo kugamba nyoni ingamba. I am giving an example of issues that are being raised in campaigns. Nyoni yo ninjira ngo these campaigns have been issues oriented. I want to appreciate it. Niyo imunura bainare muni imuni mugira hati macuma kayima kamujuma bese jimbo ina bisho bahango ngwagira iki kungati ngani mugira you are protecting gains. The only challenge I have with you no kujya kunkutegereza kumushobora gains zanyu nzironda zimbura kungati that issue stands out mu kigambo ngo bitwakozire onyongo ko muntu nkanye because you see one issue can have different perspectives. Nyo kurujyo kunkureba gains zabo nyo naba kitagata hospital nyowe nkaikayo nindeba gain mbura nyo nkanye nyo naza project eje nagambara nkaikahora ikahona misho ganje nindeba gain mbura na ikarti argudo rukuza bushenyi nindenda gain embura naza argudo urukuzibana ndonda gain embura nyo nkanye naika omukuronde mirimo nzo muri shema yona ndona mu factory embura industry embura habwa tino government batakaba byangwa ro government erije kahereza abantu bone mirimo yona batakaba bihecho nyina bagambire konka no murimo gwa government okurete ebyo ebiri kubasa kuyamba abantu bayo okutunga mirimo through public private partnership no kutayentebe kansa yo kugira ngo abantu investors can come from all over the world bije babe attracted to investing in our country. Ekinkureba ngu echo kiriho therefore nantara kureba ene endeavor eyo ko abantu bitemurumu ni ndonda gain embura umuteza program kunguza mu corruption ni ndeba ato the general no auditor general ubaje mu government yanje mwaiteyo tinga huriro mwaka gwena ni kugira nibagira ngo hati babeni biba trillion 11 konkabwa IGG n'ibitongore bindi zashuma za trillion mushanju tinka chikurire instead for information hati ze yonjire zaba 11 trillion the last financial year esenti zo kuyo corruption nikibazo corruption iyo erenete ka musheke abantu barani bombeka za kanyina munana kanyina mwenda konka marwaro gariyo ni genje kubandamo abantu barani bombeka amashomera gabo nkabo gaza kanyina aga government ni genje kubandamo omutesa program omuri shema ngashomerayo nibajetanga no high school ishomero byanje no bakure papura zanje ngakora senior 6 kana jikaje and I'm proud of it koka chiko na kugambira mukama wanje jem ngalweji kwabero kambira umuntu tinishomera nganwa ureba ko mukici wabwera nyanje ureba ko mukici wa milkiru yakwetenga ahabwo kushanga ngano manya ikesi manya ububwire bwabe buru no shomera kahe chapa uri bakurikira urana wabo ngwero urebe waje runanga position no musosera bogati no yambire no shomera kahe makobore yo bubwire bunje no shomera kahe butobere kigezi college no shomera kahe kigezi college butobere je nagambira nahandi those traditional schools jemma you can agree with me high school ga centre was no jeta centre was chegubi za kwabo ikayo nyakasura ubura ni gudu muntu konkani nyina kugambire kunkika wati nagareba nareba butobere nareba makobore nareba ngano nareba emuntu yera ndonda gain mbura nyowe therefore omutesa program ekinde kindebiremu campaign zitu mukama wanchagura nakagamba issue ya mani munonga arikaguhe yagira ati amini kuyarugireho abaka kwa babona obote kuyarugireho abarango babona yangira ati nyoho cyagura gisenta mutindi kwenda ngo president Museveni kararugeho mukanda ngo abanyankore babona hati ngenda kukuriyetinga cyo kweta broad based government hati ngenda kudabe narabireho ndete abantu bona nabaje mmogo mwenu kaje mmogo no jangu tufwato bwebembeze nitumwimo bukama because weje mawe naenda kwereza abantu buhereza
yes otakateka by the way ngito kutura kwa tobwe mbezi ni turateka tuyenga no they are competent people in NRM hari abantu barunji muri ko kugira ubwoba we shall include you in our government tukore hamwe we shall be an inclusive government omuteza program harimo abakoronda karuru stakeholder ndijo number 1 harimo abatezi b'uru stakeholder ndijo mukamo wanje stakeholder n'abatezi bakaruru abatezi bakaruru mwaje abatezi bakaruru jema yikirizana ninye nanyowe nabakutura mu kirizana ngo harimo cyo kwata voter inadequate voter education tukirize twange that blame goes to civic education. Yes, you see. And the government. Yes, and the government. You see civic education. Now, government of Uganda appropriates money to electoral commission. Yeah. It is started by. Mukama wanje nkurikiza mukaceje mba. Ninjira nyikirizana ninye. Okizana nanye ngo hariho ekizibu cha civic education. Ebirangwa TV electoral commission. Tinga birebire bikura bonje. Tinga rebire motoke byabere nibigenda nibishomesa abantu kutera karuru no mugashoko karuru ikirizana nanye jemma ngo abatezi bakarura bamwe tibakamanyire no why they vote no but now abamwe esumu akabahona nyowe ni ngamba nyowe yatamanya TV GTV yo kureba yo ni garbage in garbage out hati manye uri muno ugambira abantu mata in mata out echo rateo nikiri kwereza waba tatire kirango cha electoral commission iyo TV te kuza kukinitiating gakito because the money was appropriated by government of Uganda mugende mushomeza abantu umugashuka karuru no kubaratera karuru no kubashime kwetwaza hati je mani ori yaha na nanye nyine yaha na noku nituro nshomeza karuru abantu kuteza karuru kandi gutari mugashuka kwitu hari kitongore cha government ekiri kushashubwa kushomeza abantu okuteza karuru. So point yetu jetegerezo manye mutwikirize ngo electoral commission ndashimire kushomesa abantu umugasho kwa karuru niki habwa atushimire ko ndomwe bembeze murunji oguru mwagamba peaceful campaigns I agree with you tikwenda I am not nyoti kwenda violence nani because violence kekwija owafa yone twara narumanya na sarumanya narumanya na sarumanya bona violence ni kiraki neba twara so tino muntu je kuza kwemera television ka akaja teginesha gamano nyowe kiri kugamba ngo akaruru nakakufuna kukira ni ngamba amutezwa karuru ejo message tiyawe nkiwe tiyawe nkiwe ni ngambiwe takubata kushomesa umwana wawe waronda kubo mwebembezo uri kugenguzi umuntu paka mubinga ko musitongore cyayura kokora ngo wagaruzayo ukora ngo bamubinga mu wota ngo ni watayo kandi ngo eshongeze bamubinja tizirikiriya ni kibandi kiza kumanyisa ngo ndibaza kureti y'urwaro esenta zitera kacanja ofi ni kibandi ngo zezo ko orugudo omuntu naza kuzirya akugwa government inesente mutakabiha je mmayikiriza ngo government ya ejejeriho inesente moderator esente hatuzona nizaha system tehariho kugira ngo nibazireta ngo kuzirya how kashimanya tokazirya kubara abe batakuzirya auditor general ngari mwamutireho kanajya muri murya trillion 11 ni musijya muta because the report me I am embezzle yes ni mazibo because sente so kwiba nibazabire sigeze amarwaro nizibazabire sigeze zo kushoma okareba ngo ghost teachers bakikamutwara kumene chweka bakabandi apero ya government okareba scam ya pensioners mazimo muntu kukora akahumura baka question zo kugira ngo mu bukuru bwe zigumene zimurebera ukazirya ukabireba 4 billion 21 billion ngo katugura bugari tubiba chairman S1 because chairman S1 no washime kuko mwanya kazo mu Burundi baka kwa desert zo gura bugari umuntu akazirya wanyeze so ikiriza ngo haba harimo ebibi jemma unkwase tubyamagirire habo kubanywe tikugira ngo ni kwanga ebi kwenda kutereza nebisisikire kandi nkubiha ntorugudo rubonire rero nawe rikaho ntiniza kurukora kandi rubonire no ningari ngamba kitabonire kandi manyangu ni kibasika yes the program security some information these are called periodic loads orugudo nahi wo kurukora moderator rwaheza omwaka
enjura yago nirutekwa kugira ki sisikara kandi obundi waikayo enjura egwire rukasisikara utagira ngo rugudo rukaba rutagire ki rutakoze ngati yanyo wano ndeba noreba wena nkuzire tukwe konkai was also one time young so akeka kunaku appreciate yes now kezo ngudeza na nebe motoka hati durukuya engudezo bababire ne bazikora zikastine za sin of trucks mugenzire mwagirobo esente abo busini mwagura sina ina aha nizo ziri kusiba kuri ya turi kuzibuha zanje na usino trucks zawo twagera ngo zitara bahangu entindezo bakuzikora bakaba bazikorire access roads tukwe hati sino trucks nizo ziri kuraba so there is a problem meruho hati omsiza kagira wakagogwerirwo atomo ishtiwanja ireyo first grade hati nywambere ni nyanda ngo ayeyo ki agwe esente zo musini yatinjizire tinzinde so hati iworiono conclude no one is a point number stakeholder number 3 ni security omutesa program nabakutureba nindeba some security personnel aba DPCs ba DSOs ba RDCs abamwe betwarizemu nk'ekitakugasa babire campaign agents for some candidates kandi nibo bashemerere kubandi ba providing security to all citizens of Uganda irrespective of what they believe in because no wakumkaruka NRM ekitingu kigamba mu general elections kareba competent ministers kandi okoreba yo cyangwa tahinjire weziwe noreba right waje jamara katuchiriza nduga rusamaze mu waje cite an example cite an example kiri kugamba mukataza kumanoto musasizi emotoka bakagitera amasasi nyine bishwani turu offer minister wanyu tukimanya isinjiro emotoka bakazose pichi mushanje bazose examples I can give examples no let me tell me the DPC wa ekizemutoka tell me the DPC wa shooting mutoka nikuma no misguiding about allow me to submit nyoni yoni kugira yoni kugira ngutya kubaho yoni kugira yoni kugira tukareba returning officers baba komerere kandi bagisoza ngo bazoka maneke baba ko so nyowe kindi kugambara yes kandi hano timpaka yikiriza ngo nakutera point ugikiriza ko kindi gukere hadi yikiriza ngo wabo yaba yikiriza ukora wori RPC kora wori DPC kora wori RDC omutesa program kora wori RDC haraina ajire nyowe ngerebera I held meetings with regional and district security meetings save for shema tindizoro wawe kajuru nasirike yondisho konka wabuza bakazo kajuru chiko na bwa security nka kiruhura kajuru chiko isinjiro kajuru chiko RDC ronanjoro wawe you can no basako ada DPC mugambe konka no yakuba DPC konka aitwazire successful meetings with security teams strategies mu challenges konka ko ura kambara rage ora diso ninga DPC na kujati umwanya go kuno kwa tkonka mutere RDC chanjiri RDC shanga ngwenda kwenda kutuza kandi tashomire bya gathering ejo kumanaging crowds tabishomire oshomire bya ejo kumanaging crowds ni DPC yagira ati mureke abantu bazaha RDC ati bakuzo kandi tinagira ati niba RDC zibona yotegere I said some munkwata je tinagira ngo all the RDC I said some omutesa program ningenda kubagambira ngo abanyadini kumkamanyani yoneta yabo abanyadini nabo abamwe abanyadini nabo ni bashaba omukaruraka yes abanyadini mwe ni bashaba kora kutura twaza harufu habantu kora je bright agambe orekena muhanja gambe kora je mu mutwe nabe abesebere batwanjuri twene batwanjuri
because nabwe nitwe yes none ngamba nabwe nanitwe tushemerere kugumana twata orufu tusheme kuba twata orufu ubujene bw'abantu turonderamo tukora kadara ko butegeki ninye nangu kora wiza yo haro umuntu nantera ati braginte ataro orufu gw'amani ntofire no ataro orufu gw'amani hati oshanga no jena no zaro orufu gw'amani no fire tukugira ki tokumanya no because isije mmare katugambe ibintu kurungi ko kubiri ko kugyemerire oba no ikireze kibera cyane oba to kukize kibera cyane nagamba point ugikireze so hati ninjira ngo iwe munyadini we munyadini atozayo oshanga uhaza yoshikayo umunyadini oshanga je mwanagamba oba kuba wabo takumanya no fire oshanga utomu kazongu mukaba mwe cyumuro cyuruti kandi ofera cyo mushije so nabwo cyo program yone yenda kubashaba iwe banyadini mwe kumarabe mwazira ngo okugamba tukuru kwa politicians kutakabaho kuwatwe kuma mwaje ngo twena batwanje kandi kumanje ngo tugambe so thank you so much. Bright is asking for equality. I agree with him. You see here it's not about political correctness what Trump yashigambe abo arebinte bitari fair ebikugenda nibibo like we have seen people ashemekwa nakora neutral ngati chairperson kogo no chairperson wa sheme wabona tasheme kusiyobwire atiwe karonshana oshabira mukanisa atiwe ko yomkereze no abantu bona hata umuntu ari kwe neutralizing aketare vejo ya partisan yikikecho it's bad we cannot come kandi na nebindi ojushanga ngo mumaramizo bashara mbaye ndo singo umuntu chaba politically clear atoyuza eriramizo kagenda rya side so mbene bintu kebera bebecheke Zefrin information kamenyero manya sizi kuchumusiza kabanza ya misguide tine kumukorectinga muri ya cyo mwana chavyona you give a different perception about the same issue let me first I will cyo bachavira mutekansa program ndi umuntu washo ni ncha visitinga social media ndeba comments ndeba kwamba postinga ariho obunkoraho post yemwe mukutuguna kozirogwa social media. And I remember we are speaking I was hosted with another Lupo supporter. Tugamba aza twagamba uno muri Nyankore. Program ikeri yo mu Ruganda. Imwe bugamba bakande migamba mu Ruganda. Nagamba muri Nyankore. Kunga comments zinashomera hasi. Zikanyigisa kandi zanyereka ngo abamwe tubona bamwe umbahagize ba National Unity Platform binemu effect ya tribalism. Ya kigambira ajya ngo I cannot be here and second it so kastori kama ngamenya kuba so kiba kibwire hado umuntu yanga kugamba yagira ngo kaguba najana nagambara abantu ngutetuze babine ngombo yabe kugira ngo tubabore tinguma nyungu dabirinje ni ndacyetegereze je kinagiye kucyondoza tubabore icyo kumayisa ngo mamba bora zefa ateceza ngo nyoni zaki ifite jumire tribalism kandi kigabo kurizo kandi kaniwaga kugikaba wanoretwa how waza kuzana no mu madini government ya NRM niyo yaresireho politics is equality echabe kitakavuga mu Uganda reba mama yana asakushobora kuba by the way there let's agree akaro politics is government but there is equality wazo mukerezia buri umuntu ari iko buri politician ari because umuntu kazomugwebembezi ayebembera abakaturiki ayebembera abakristayo ayebembera abasalamu kongo bwiro bwakare amazima gakagaringo ukoshanga ngo edini nankande bajibora it is only the NRM government izire kateka end to that am I lying mama no you are not lying so tulike kumadumisa guiding but you see I don't know and I don't want to be kankugambe parties zikija ziri kukuratera individual merit as I can be frank hariho abantu abatakeyihaga that lock abaturaboni bamanya nyowe na hino kushanga Zefa aryo munupu as long as I know he's the real Zefa owunkumanya ori kubasa kukora iki neki ninza kumuhakarura yes individual merit kiro omutwe gonkagira ati nyowe tinkuza kusinanka echanga chitu okunkukireba owakubasa kukibasa nogo
aine reasons A, B, C, D. Ninyenda kuhamiza we are very, yes, Stagata, emebaseriyo, omuntu really you really appreciate. Now one have reported kuga Stagata, buri muntu nachen. Mind you, Stagata ni kwata mitoma, bushenyi, nanka even wampara, ejube kwata nati, so you can see omwijurira no guri kuba gurigizireki guri hari. We are trying our level best. Actually ni mumani mukigamba mugambire cya guranye akwatanise na Museveni bahindure that hospital I thank you, Chairperson. Yes, a change. We are really trying. Did you go to Nakaboya Center for it's only it's by we know it's kwa kugirati okwa kukora ekindi leka kuguma mu roka ya pasta omuntu wibire yuara omuntu wibire manyaka omuntu wibire cases ebyo ne byira omuntu no hinduka you might yes no you might good next time you are the worst person watch it so leka yes na nechiru omuntu nachaguranye muri sakatanya ebishote byona bibiti yari kutera dansa kudira naisha so leka tumshaping obwire Tibukayichiri bashijama you cannot be a president oryawo ochiriyono yenda ngo yombeka kaju ochiriyono yenda ngo okora ki deka time kwerika chaguranya kireki abe president no witu nabone kweta bitu mana buronde na izenda buronde Are you advocating for the bush? No, but we are really giving you a factor that is a program. So yes, our program. Reka tuye max. Ojurotechi, Museveni na chizogu muntu nengo. We put them in nyumea nyonyo mshomesa. Wachelewa. Hati ohe max. Oratunge max nyinji. Ni wora ajirechi, ni wora achituari. Ni wora sijizi my classmate, my schoolmate. Kani mchera, kongati list, tukabatu stamone the same table. At Kigeza school. So nanye tizina nanye ni mweterini konka waba no hamaxi oratware no are we together tureke kugenderera kwehesa nanka emotions nenga oguni muje kunda antinate reka turebe ihanga kihanga and who is really ready kugira ki kuri waba no ko muntu motoka yawe echo kubanza kumubuza ni driving permit nimbe no tunga accident amuhanda orarabe ho wenda no mugirangu toro omvugo ntwara igwaro nenga no banza wabuzo no enda kuntwara yes umukono gwana konka do you have a driving permit we had teacher guranyi really kwa bo wajine katomera iwe ko we permit wa no wait and na tomera konka na wajine driving permit tukwe Noria na yantu arome rwara katomera konka na abayine driving permit experience ejo yabana kare hari yana na ishongora turukumure yaguruka yagira amanya oriya yafu omuntu kuyafa bayimureta gasti akahena kandi kindi jo mparanireko ne kintu ekizibu hati nyona hurira ngo brighter karugo munchi omwena akuba mutakamteruri adio NRM is that a reason really to get you out of your party yes if they mistreat yes man you see mistreatment let me tell you guys so have to teruri ni NRM if my issue ati nyo wenisha persona ya twaba tujya hapana
I don't want to be seen as supporting Bright. In some of the scene, debate because abantu bari batureba no, what I am going to do. No, when it is Jakunha, ni Nzoa Bright, ni Stamana, ni Mushomesa, ni Moreka. Yes. Mania, for us, let me tell you, we are looking for people abatakutwagira abatwagire nkaba no botakumfo, but now there is a reason ngu ogu akatusiga etari fault yitu ni fault yo bamutije. Thank you so much. Echinani njeza ukamba Bright garuka ati yangwano namanyo mwana wanje cyamutwite abantu bagira mu opposition habo kuba mataka gabo bakagiba umuntu cyose twibita kagiye kandi ushanga ngo RDC ushango RDC tingwera kugamba amazina y'abantu konkaro ubujurisi ba RDCs bejumbire omukwe w'amataka umuntu agira ati mwene reka pakanisa government rugeho ahubwo tujya mu Museveni reka kushobora tukujya mu president Museveni wawe ngo akija ngo yatwara imotoka yo muntu ngo akija ngo nyowe RDC wa Museveni yija katwara idaka ryanje hati nyowe abwakini ngumani ngo government ya Museveni number 1 number 2 nyowe shomire namara imyaka 20 tino mu government ya Museveni hata bwajije mbona igikunda nyowe shomire amashanyarazi nigaraba higuru tekata umuju yanje kuza kutaza amashanyarazi umuju kuza kushadza kutaza amashanyarazi umuju nemitwaro shasho netano emitwaro shasho netano ni hati basa kubara hati yo inezi nyowe nganye ni batakushora sati emitwaro 20 nyowe nganye na nondisho omwana wanje ni batakushora sura miliyoni emwe konka nyowe bazo urere nyowe nitegereza inyowe ni kugambye shya ground waruga Gemma ni mangu tumanyire kuje mu town tutuya ground Gemma ni mangu tumanyire kuje mu town ngenda ngutwaraga nyowe ni kutwara niza kutwara mu kisenyi mu town no mara umwanya ndagutu mu kisenyi abantu bamyo suweji ni kutwara mu kijungu na bomba mutware yo na bomba tari abantu bomba yetegereza reka kushobora bomba hari abantu abarukwe basa abakuvanisa ati mitwaro kama wakireba kokito obwebembezi bushemere kubandi buyamba okwiyogo muntu mucucu bukamureta no bukamutaharifu ubwe nibwo muri bwebembezi because jeme matokweta ko mwebembezi nkiwe mutokweta because you can pay fees for your kids you can warwara no etwaro wirwaro o ine motoka no uvuga o ine bitoche yawe norya tokweta ko mwebembezi umurimo go mwebembezi no kwata abahinji abari korenda yonka abahinja bakorenda zonka enda akabiyo mukorenda yonka akabateka mukorra kwinga bakubona hone cyuguza PDM oh yes omurimo go mwebembezi no gata omurimo go mwebembezi no kuyamba variation okaje utireka kuguza umwani gonka omwani gongera value ogutarevo omurimo go mwebembezi no kurwana ukaje uti parliament eji kaya mpango public expenditure kari mpango why don't we cut money from parliament tukaziteka omu department endijo kokushashora bashomesa ba arts nugo muri mugo mwebembeza omurimo go mwebembeza no kurwanira the vulnerable abantu abari kubi abanyijirwe tikuja ngo muri mugo mwebembezi no kurwanira Bright nyunganye nibaza kubanje wanupu bito mujye wanupu nyine factory bitu bo batari nyine factory ne bazakwe buri abandi bantu ko kat nyowe Bright listen to the free listen let us give you information let us inform you turumutu mushobora ngo abantu abiyamunagamba abayinyi ngo barumba baje abantu babayire sente za PDM give a great way it's you babayire sente za PDM I agree with PDM but listen I agree with PDM Bright listen abantu babayire sente za PDM nikakushobore tukwiza kwaza kutova taking ngo no uza kutanga ngabayuka ayiraka yaba mumanyengo bwira umutwara mwe muri babi abahinji owitu chobona zaberere isingiro nkayi ishema za masheruka abantu bona bafinde PDM abantu babongeramo ka miliyoni batamuka fatara izo mbihingwa byabo abantu batunga abantu banu bafuna capacity kutwara umwana yishomero akamutera ka sukari na nakakitu abantu banu bafuna ka sente ayabe navuga egari igisaba abantu bavugera to chapishi modore iko witwara baza kusanya mpatayi aka PDM kati ide kangambi ati modoreta nyowe nararebera abantu omuntu yabuza
ati iwe blight iwe factor okajiha nogera ngo okajiha nkahi ukakora namani no ukakora namani wagira ati wakora factory kwa doreta akakora namani miliyoni bishatu mufinka now tu kwana nanke ahabwenchi wotakuencourage ngo kugira ngo aryo mu kisenyi nawe okamuha okuwantwarize kutunga ki ejo factory so that nawe nyencha kare abenkiwe ahabwencho ari kwijayo okamunyaga iwo ryo mu factory ahabwencho ari kwijayo okamwimo murumu iwe kandi ryo mu factory okatamo baganda bawe bonka okarema kureba riyo dizireki ori vulnerable manu nimo muturetire ne chairperson yes now hati tugumire aha campaigns now it's not a lot every time you talk and I don't need to be pushed to you talk two of you I need to guide by the way because no mugamba babiri mu mugamba ko muntu bright you are not allowed listen ati tumubinge twatuyana kasha tumubinga kashi hati wazo mukelaso mwana ikiri ngamba cya person twatarikira campaign now campaign zifite abantu nibetaga ci aha ground abo kuba noreba twantureba campaign zigenda o campaign ziriyo zigenda abantu bariyo baronda karuru abembeza besimbira hande ngo zona nanava kuronda hakaruru baro kongategeshaha turiyo tureba campaign zo kuzukugenda nizetaga kongerwa muci abo kuba kuziragumene zigenda je ngo twatandike ukiza kudetermine ngo kuzirahendere campaign zikaze smooth electoral commission ekakoraje abo kwa we are talking about stakeholders. There are so many people, stakeholders. Harimo besimbe, harimo abatezi bakaru, harimo security, harimo electoral commission, harimo ibintu byo gutegeki, harimo civil society organizations. Ebyo nabyabigenzereje smoothly. We shall reach that time obuturabe tutireje akaruru tukiciruzine kugira ngo chairperson washema jema bahanda wasingire asingireje ibi byona hatuza kubikaho nitwetaga cha ground turi kwetenga no kubanza kwetegereza ahabwenchi campaigns zishemerire kubaho campaigns zo kubaho no kugira ngo omuntu ayimuke ashobororere omuntu abakuza kutera obururu we ecyari ecyakuza kukora ecyatwire nakora nene cyakugira ki nane cyakwenda omuki omubantu wakireba campaigns zikabire zirye kintu cyo kwenda kumanya community yo neyenda ki kurugo muriwe hakubiwa no gorabe noza kwebembera no yebembera on behalf of the community tizo kujuma timpaka tichi ekindi omuntu ori kuza kutera campaign ashemerira manyengu hariho kwika na no kugira ki na no kugwa wabo tine bye bintu bibiri nobori misguided so nyowe campaigns ekinkwenda ninge kinarebire campaigns ziri smooth wari hanka mazima garanga mugisha muntu campaigns za kukora very humble wareba mafabi very humble cyagoranye mbwenuwe kangurani na Abraham so in fact why komugambire oti just take yourself oshobororera abantu ekiru so hati aba bantu barugira hanki hakushobororera abantu ekibali okuba kwenda kukorera government no baza hakugira ki ekimanya ekikigizire kiti hati baza hakucamagura omurimo de kangambire blight omurimo murunjo munsomo no gota kukora hati niwo bakutaho ngo be president ebyo kugamba ebyo nibigira ki nibyana cyagamba aho nyuma ho ecyakina kwate na civic education yes abantu abakantubara ururu every time we accounting no ururu wingi ufire ekiti kumanza ngo abantu bakamanyire how to vote rightly abako abanda gutera karuka kafamazima bona nogira ahansaho should we sit here and say things are okay is civic education enough on the ground? There are two things. Omuntu kuyabira yesimba habaho ekibabire beta a section ya civic education bakaba bagitaho even n'abantu batakatandikire kugira ki kwehandikisa
so omuntu amanya ngu nanko buyaza kwehandikiza nihaza kukorwa iki n'iki and that money ziruho aba electoral commission bakabire nibagira ki nibazomu nibagira ki nibagira ogenda polling station to polling station ori ku explaininga noru nakurukwija kutera karuru no kubara akatere nebipande biba bigizire ki biruho naki na publicity ha radios ha TV koko kuyagira ki yagamba konka hati ebintu bikaba scientific niba bitaha social media babitaha radios babitaha TVs abantu bona bakagira ki bakajoma nico baretire bona bagira ki bashome kugira ngo abantu buriye kubabire baza interpreting nk'ekishane nengaki obanzo otwara nko kwa abantu besimbire bici hata abantu binji bakagira ki bakashoma. Thank you so much. Zefrin, yes sir. Hati okurgomo NRM secretariat no tambura no zo field no rebo ko bintu bugera nibiko so far we can say twakora assessment yitu na analysis twasaje ngo tutakabire kubi akwa tukarebere that violence nanke y'imyaka y'inyuma bundi twabe tureba konga ko kuba no reba bajya ngo ukore evaluation hina kwasa kuteka teko taha turiyo tugenda but we need to improve here and there okurugiro ko kureba campaigns because recent rukabora kibona ukajya ngo ukore yuzure butsoba no hinga kabirebere nawe hati yo no teka campaigns tuzenda muki ku improving obuninga aho uteka teko neki because already twatandukana tuoreka ngo some people say ngo tubakarebere muka vibe. What do you think lacks that should be done to pave the line? Twena twetegereza obare munongo bitekansa program kandi obare kubuza n'ikibuzo kirungi ekinjiza kutuyamba okukonkurudinga at the end of the day akaruru kamara kuterwa ko ararangirire kandi date bararangirire ko obararangirire orabasingiye twamara president Museveni kusura makaru kubara amare kumurangirira tunatiza kwikiriza ngo umuntu kandi date barangirira ngo noza kutebembera n'uwo ngaturebere tendencies before izo kugira ngo nanka bakamuha karuru bakiba at is campaigns wada kuri kuzumuzitambura we don't even expect any petition at the end of the day abwenji ubuteka we have so far covered 71 districts so far itenkaye nare candidate we have covered 71 districts. We are now going to western almost 38 districts tuza kumara tukakavaringa in this space of 2 weeks and or 3 weeks. What do I mean? Waza kuruko tutambwire nkito witu side yiwitu tingwe na ngontere munonga tochi ahanta tankwazira kuba menta kwatambara nako sana yibanshangiro witi isingiro kongware bitu tambwiremo noreba ngo yes byona nibigendaje konka ekinte kiri mu kitubura mu nkito nka candidate witu tukufuna capacity ninga so kubasa kuri ngo twahika ahari buri mwanya gona time iba tuhire iyo gukorera mu campaign vis-a-vis with the number of days remaining iziba twaroketingire noreba ngo we don't exhaust well ntuza kwika polling up alare usanga ngo we need to inquire and ask abantu bafune time tugenze twabwa time kusanga ngo interactinga actually leader witu candidate witu that's why kutwika ko mwazyo yafuna yaza kumora agira terete me have media engagement ateka aba media ebuzo mbaba berebere babahandikire abigarakamo konka itwa kubentu wenda nguna no muntu katera masindo warugo umusirugweye na no muntu warugo umufactory nanka umukozi uba kushashura umushoro government umushumisa yabayizararare ogwaba naenda kuvuza ikibuzo time made twachijine. So the next time ni mango right now it can't be amended, but I will urge you kugira ngo electoral commission next time yaza kutebekanisa it is at least enough time kugira ngo tubasa ku in a day to covering a district yemo kunkantu rugaza kushanga ize candidate witiyaza kufika mwanya usanga barumba mutayiminga nimbani mureba protocol ya kumutayiminga baba rumba mutayiminga ngo abakuri abaturinzire nkabizo twanturebo mu politicians usanga mu mutayiminga yarandagamba iki point yindi izo kunkabwa time kugira ngo nabandi bamurinzire kandi biza kasheshe hati inkwito mu NRM people start as early as 6 am abantu baba tanche kuzuza icayi zada kubasha 3 kandi umuntu yinekuza kwa meeting asha 8 asha 9 and it is on record kandi to wa NRM takarenze sha
takarenze sawa katuza saa 12 konka bakanditse sabano sanga sha 12 necweka shahemu akino muzindaro nashaka karuru kandi bakatwereza ubutarenga sha 12 ikindi waza kureba ko tutambwire imide twakwasa kwinduramo ibyakwasa kwindukamo nanka engagements na nazigambire konka stakeholder engagement ejenizo kusanga ngo ba prominent people prominent leaders omwanya ntwetaga gumanto bahereza time mpango. For instance kito mwenaremo we always give the leadership ya district time kuringa batushomera memorandum yabo echinta kahurire omunanga because no level to be in a structure nkitwe we use our structure kureba ngo batumira memorandum kongana memorandum eje yo kureba iba gwamba collectinga they don't take tuba kushobora buri kimwe cyona they don't exhaust bakubintu benda bafune ample time they exhaust buri kamo kona they don't leave any stone unturned oguyakubiri yana agamba bya kitagata kuya munashobora kitagata tine kujihindura regional hospital because ne covering districts nyingi abo kugira ngo ryo mu center point ya districts nyingi okugira ngo umuntu bamutwara umunanga bamutwaye Rohama ninga bamutwara Itojo bagira ngo umuntu akagamba owankai ayine kwana ntureba ngiro muri hii niri ya kitagata mwene yakwena nango agambeho agambe ni difficulties conditions ebizubu ebirungi byona bya training eje kugira ngo candidate akunkataye umuntu access nebanje yo no manyangu tuyine ministers members of parliament abo kuba limited nabo ku accessinga abo kugira ngo there is no time. The man is overwhelmed with duties. So nyoni sabaire to commission kitongera wire the next time twala kutandika rallies of course mwebezi wita kiryaha na nasha tunaguma kiryaha kana za kusinga akono reba indicators za yerekere na mama ya kigambireho twaza kushika aha time eyo kuza kuronda karuru but it is at least a space of 4 to 5 months amazing ketanu twetorore district zone na muna chabasika campaign zitu take us sub county level or constituency level kugira ngo tumanye bizubu ebya constituency kungari tontereba tunyigisirizuga abo kugira ngo candidate witu takugamba nabantu beyaba kubana yenda gamba nabo usanga ngo umwazi wako bayarihire even takes time of the rallies yazama umwazi azuma kageye ayitabanya mahuri nimbani mbareba mukora tire burizo kuza kandi usanga niyo wazagamba nkamuzuruzi kuzumubuze buzo takurenze yabuzo bitano bishatu ahabukuba abantu abarobo kumbuza ni bingi kandi wayine kurestinga ngunkureba babumba byama mbahumuraje nitubuta yine kwa na restinga so time ni saba electoral commission ekindi nanye nango nkirize nyongerere acha civic education irahiraho nyungandi I used to be part of the officials abo presiding over bururo umwanya gwituberere when I was still a youth I mean nchiyo munyeto kandi ndukushoma nkandeba we were hired we used to be hired kuruga tukashomesa abantu kubaratera karuru kabo umujiro twarga utatero tarenze ya boxi wano za kutero utakorese chinkumu ukagaruka ukakoresa chi tiki so ukorese ochimu hatebe bintu ebyo yes to bitira social media kunka not everyone is on social media ekindi electoral commission I will see that so far twasigaza yo kwezo tukatikinga karuru nyoni ndeba ngutubirereti ninga simubirereti nke kitongore cha electoral commission so mutere mubwira mugende mushobora abantu aba kwa twina ba registeringira karuru busya abaramba it is going to be their first time to cast a vote go and educate these people itomo enare mpate ntukikora electoral commission ebemerwe Dr. Tango Doi nimbani mbare bagenda bashobesa abantu and our district registrars plus the sub county registrars they go bazum machacho maramizo bakore kikweta ngo baraza bakimara kuruga baraza bashobora bakimara kubashobora ajya ngo hatwana za kutera karuru ntiza kuzo mugongo wano za kutera karuru ntiza katero modus parandage kongeje sa electoral commission akabona ka baruti so mwine kushobora abantu bize sazinga yi kandi veni zabo polling stations mwazo bamanyisa ryari nyine ndeba ngo time nabo basigize time munchi I don't know what is constraining them kunganye nanye nango electoral commission eteke mu enkito eza ground deba ma TV git garya ntisakara ngo kakara bereho hakwa ngitu umuntu shobora batere mubwira kugira ngo mwebemeze witu kandi twitu wa NRM abantu bamutikingeje nubwira kandi bamarangirira mu time yabare Zefrin. Thank you so much. I think Zefrin is emphasizing the point of voter civic kandi tukozurweje kuzakushema ngano sometimes
we find ourselves covering as a must. Omutesa Konkicho kugamba waza ja ground araho abantu abatakateraga bari bakutandika First time. bashomesibwa. Omutesa program Yes. kurugero ko nareba abantu aba ba submitting zefa submission ye ejeje yamwe eri technical kandi ibintu byo kubura ngo presentation kandi siba kubona ubwire bwo campaigning bwo kumara namazima because icyo affecting kandi tuwe ni affecting witu kandi kugira affecting amuno icyo kugira ngogu naka abakuteza karungu kateraje katafa na inachigambaraho kandi ngo yacigambaho so izo ni point nkuru wene nyowe nigenda kuzashonga izindi ezibatagambaho hati ba mafias have taken over electoral processes. Mafias, the issue of mafiaism. Ndebere omwana nara isinjiro nagira ngo akashoma P1 ngo yashoma P7 yashoma senior 4 yashoma university yashoma senior 6 ngo hati bemeye izo barimwe baje mu turashomere nyina yagatika nyina benye twarafizi atripota kana nyina benje akira habwa ari mu jango mwana wanjye turashomere obirebere hadi ni ndeba buri umwe cyana handikira electoral commission mpempa parazana aro connivance yaba mafias abaruho barinda kuteganisa karuraka bakwiyama abantu abandi nogenda bona munwana wawe kaje makoko akusayiningiraho makunominating ngo waza kwesimba bagenda bakwate mitwara abiri bajajemma jemma tudoti ndamusayiningire atunyowe atokanshanga atoko mukono tubwanje hat process yo kuza gutwara wa handwriting expert ndakini babakwira umukaruru so nyenye nakubashaba abantu mwe obwire bwo kumara kuza kurwana ngo iyo muntu umukaruru ruwana bumare noronda karuru no bagambire cyo kwenda gukora abantu niyo kora abori incumbent bagambire byo bakorire because enkora birungi ebizimuru jemma kayisimbire wenga kanu waindare nogira abwachi bagira ngo yesimbe wenga because nibarebe ngero kugamba sometimes nibarebe mikoreye nibareba ngo takugenguzi nibareba ngo ubundo umuntu n'umukozi koki ukora abori minister wamare bisenje bishop or speaker or yoha nogura abantu ngo batakwesimba nigenda stakeholders bastawe bagira ngo kumu jo karebo bari bandakaruka hinaremu baje ngo tumwire urusoni ngo yarabana positive why abantu bamwe ibintu history ebyabakorira rimeye tibikwebwe jo hat stakeholders bashema kaja ngo ngoko mukazi arabahana positive konki ori minister wamare saja benda mu parliament oina mahega kwetorire konka no rwana ngo atakajira wakwisimba why no mango kozere busha nibaza kusinga yabari mno we are going for a break nyenda kubasima abari ya TV West turi mu program ya Kadara ngaburijo kama nashongeje twenda samukaga kama nashongeje abashayitani netcheka let's go for a break tugaruka kama nashongeje sigende chikemo All I want this holiday is special family time. Whenever you come around family, you can find love. To go on an adventure. Tickets to every game. Some giggles. And a puppy. Let's go! Yippee! This holiday, simply stay connected and get all you want on DSTV, your home of entertainment.
omubwire bw'akaruru TV West neija kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshaha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebi witu aine kumanya nituza kucyumisa yekumi no mukumanya abo kubekera abo cyona TV West neija kuba nechikwisiyaho TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera ebyo munshi nibimanywe mbeba tabashuka mbere tabashuka otaferwa tabashuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugaruke wani wajangwe chisiteta nechikaze ninga nechisha no mukazi bambe aro mukazi ari kunuke cyayi ara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata bakora yama kasho mucheka gwara jenyano ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashitamo ko naro hano leta kaceka nakataho nabyama unakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stame na ntebe irene box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu nugubagoroho rwa mukaga na sande shaisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda neshicwe kazihangwe twazo mukahumuro kandi umukahumuro akatwargamo tuza kwija kugenda ntwendera zabashaha 5 dakika 3 turi mukadara ntwendera sha mukaga so mu studio turi tureba aha campaigns ibintu bintu bigambire kugira ngo sheme kuzo mu campaigns zikahinduka izo rutaro abo kuba bwanyuma campaigns no ko zagumizamo konka ishitukuba tugendera no kugira ngo turiyo turonda karuru nkaza kwanika tuhabebembezi sheme karga muje tukagumiza mu tukagenda umisho konga twantugeza no kutera tocha habinte bishime kwane bikorwa mu karuru nshanga bakwikirezana ngo icyo bakwita civic education abantu kwese okushomesa bwaje baketegereza cyo kintu kitakorwa je I mean we have to agree shana twajangwe mu tubirere aho kwena ngo hatajo wanyiga samuya but arho okushomesa bwo kutakorwa je hazecho ubundi kirgame ibintu bingi chairperson twine ekiba kweta voter apathy ushanga abantu ngashema katugambe cweka katugambe nkamushanga wenema abantu nka 15 yes kongo bwire bukiko gashanga hatira abantu nka magana abiri hato kebuza abantu nka 13 barahi
ukaza kushanga ngo tubaratire tukina abantu bingi batafutera as a leader maybe say something about it aba batafutera kuba kubura kutera abo kako kwa nugamba na bubari no bishikutaza kutera ni binyamba chebi maybe ukanta makare hatwebuza buyomo kwiyagumana kreminga ngo wakata makare no ndangize hebembe rwo aronze rwo amukurondire ninga arho ebyo byona nyono nsoro tunomura umuguru gwako bintu korwa bari abantu kwenkarijinga abantu to know why to vote. Yes. Why you should vote. We have a very big number of people and bashomere by the way who say you to unkwato tubine kibukunya. Yeah. We bari munonga. Echi no wasakwijana kukirebera even other areas na Ganda mahanga. Nabwo rebire ngo vote atana ebire negumane giraki nebanje. Wakireba hariho umuntu we ori kwimuka akajya ati nyowo bururu tine kibugizireki ikibunkwatira. By the way korereba umuntu yesimbere ngenu ogumo mushabiri kandi ogumo manye tingumanya yaba baresimbire ebi bakora abo muri aryo mu resi konkata kazagamo takumanye kiro because hato umuntu amanyirire ngo even yaza kwisha kutera karuru otwareyo emotoka nengo twareyo echo kumureta omutengahi omutaha polling station wakireba so ogumtima hati ni gwo ryo mu bantu bo kugira ki butera karuru tu obururu bubaruhizi. That's what they say. Bwaba bwinji bwaba compact abantu babwiha muki ebizibu hati nko umuntu urujuru karuruka inarayimo ko mgomo ati neye mparana wakireba it's one part konkatine yengungu omuntu wano aresimbireho kiri nkoko umuntu wakwazo umuntu akafu no wayefuza oti nangwa buri yo buyaterwa stroke kuri yagumizemo akafu omuntu yaterwa stroke yamara 6 months yafa ora wayefuza. So humanity obururu buhitira abantu bwabayikankahi ahanjoka bakireba yona kuri nikibasika abantu bakagizira munangazeho atwebembere batagira nkahi omubururu buturetere divisions ezotakabasa kwiyama even in life. What do you think about your experience yenyuma? Yes, abantu bagenzi baruzinga that confidence and trust ninkatera go bashibana baza kunkora. Is it because bagizira bembezi batakudelivaringa? No. What is the cause? Generations change and every generation has got its own dynamics. Nanka ekisanja ahaburi murembe nigwija nebyago ira abatezi bapateni bo babire baronde sente kuziha oyesimbire. Wanyategereza twaikana ngwa nta kutera karuru otakumanya ngo harimo na sente hatariho nangwa nese kugira ki nese kwafutamuna candidate akabahe sente zo kugira ki ezo kunanga nimo mwabire ahiyaza kuraba mu mushigishira akashera mukorireho nako kuriya korye na campaign managers twarwo mu ryo go murembe twatandike cyatandikire kweta muri facilitation yejo mu rukiko omuhaki ka facilitation ko kugira ki okugagaye hati turwo mu murembe go kugira ngo atakizire omuhereze sente ziragire ki eziramurete omugurire cyo kunywa kandi ubye sente ziragire ki eziramugarureyo no mugato gwaratwarumuka ninga kiro yenyama. I'm telling you mubuzo kandi manuka twana bagibona yo tokusanga. So menu nikashoberwa. So what is happening now? How do you afford? This is the thing. No nanga emgeka tiretinga ebiri ngati bishara kayisiko bibiri ati toreba njizirenti iwo warebera umuntu yarwo mu karuru oba yakasinga oba kamusinga ashemererwa turya bago abantu nabago na president oko kumureba hati n'umugo MPs bonabago nirito kabachanya me having a very huge area nyene nanka ziri 619 every
selo oine kuta yonka emitwaro mukaga oteyo hati nogera ngo iwezo uryaziga in the district. So ni cyenda abantu in fact ba bright babirekera abantu kitwe abagizire byabo abo kumanyoti nyowe ni hari ni nyaho uburungera ki mbukora watere konko muntu nozamu okeza kugamoti okaba aha kuba reality too much. So nicyo nakugambira ngo buri cyanda kinde byacyo buri cyanda kinde ibyato hati ni sente ubor kwenda nahi bakuzujumirira bati omutezi w'akaruru nakugambira ati nyowe nitera akaruru iwe noza gukora nyowe noyenda nkunterere cy'akaruru ningoba so hati abatezi b'akaruru tu atera ka minister aka parliament na president azomu ka local government itwa bine za city na municipality azomu ryako next time nguyazomu kati aka LC atawa abantu ni baba batamira bagira ngo no okay ciao yabare cya person Zefrin na ngoko kureba akagungu kyakagamba izo kandi takabiriza nakagamba bright you know tambura no bareba tukakora kibikoze kiriya ground kiringu ubururu yo no bururu obwechike kindi yes there is too much expectation is abantu bine umuntu kuza kwesimba kandi umuntu nawe nayitaga ku meeting azose kuba kwagurura kan change singo stories karsa program nikiruza nsime umugambi warga yiguru kandi bwa mazima tubase experiencing generation changes kandi zatika samlonga tuna politics zonka but all kinds of environment community zituzona zindushire ahabwa generation change ati nkukuyagamba ntoreba buri mwebembezi buri kandi takuzonka ruru takabasa kurugamba bamara tukakastinga mana yo napatana biraga bamara tubamara kurangira wasinga ida ya singa na ya singo just mureba na celebrating ungana gumana izo kazaro naratanike kushashura none ngazi kutanikira ati ntakirenga ikindo mutekansa program icyo nacyo rotate njari education for education kugira ngo abashimisa mugashoka karuru mugasho umuntu watera karuru mwebembezi kandi tukujyana n'ikigamba kujya mu ndiyo wa NRM kunga abantu mbareba these people have tried they have actually tried their level best kugira ngo basa kwakanisa government jero kunga most of the majority of the people they see nibareba mazima ngo ndazayo umwebembezi ni president Museveni they want to renew them kandi they know baza if you go and make analysis okareba campaign zabe nakoranka president Museveni umuntu nakire umazapsi ikino ndikaza program people namazima abantu mateka mu sente these leaders I don't want to blame them kunkana botubo buri umwe wabo uri mu kirasi amateka amanga ni PhD ni masters wabo uri mu kirasi no bushumano ku exams buri umwe ayiminga kusinga buri umwe kwa kushoma uriro no terwa umuntu n'utere kamfite yonte yamana ganje ndebe ngo nasinga exam why these people bakuri bagimye simbe nothing but me they don't allow me konka buri umuntu akizokuri nayazo mukaru imagine wina hat competition ababo buri yakireba ngo atangiye kwereza eseforia baba bataka kwezika ubwo atangiye kwereza miliyoni atugusanga na budget ya 1.5 so pressure hamwe buri kanda batabaronze ngo that's the expectation abo ko mutegansa program ko kumaragamba mbaba bari yakanda no jabarahari wamaragamba y'abantu bakora sai umwe izo tukaturi sides zisinjo ine kandi tona benshinde cherisi bajya ngugamba wagambaje kandi ine bayitse n'umuntu n'umunonga kunga umuntu yakorata bamukora sayine ya hamero ugamba n'ugambaje points bazine basiba magamba mazima brayita ninchizaraniwe amazima ngagaringu usa hati nguru guto bitu mu kibera twenda kora sibade no sibanda rugamba abona amazima ukabanza kutugambira uza kutaka kadara sikaba kora sayine kandi we naremu this time around umukabiriza tumutwara icyo
mucihiremo era waza kushikana mukoro gwitu tari mukuriya namwe ndibiramo ndebira abamwe bagira bakishira n'amazu byo mukwiro no we are not facilitated, we don't facilitate because that is yes block pakachanga mu electoral commission guidelines zikachanga ntuba prepare ngira mwini kakachanga ngo tute ngumjini wa yakutayira kugira ngo mutizari hiri deka utachitwara ka political word yuri ngimanye baraza kutwara nka wiki ngini imwesika matako bawa de not easy to kanto how to take kanto bakasana so mteka sa program. What can be done to stop this? And what can be done kulingu twaterezamu abantu vota turn up yayongera? Let us educate them. Waba noza kurunda karuri nka candidate. Otarga podium utashoborira abantu ko baratera karuru. Otarga podium utagambira umugashogwa karuru. Kunkima mu kiterekire mwakirekera officials mwakirekera electoral commission ngo bino yatirize niwe nka candidate no mwuga gwawe n'ubuvunanizwa bwawe wanoza kushaba karuru wagambe nguto wagaba amashanyarazi wabaraganisa nanga za gureda wabaraganisa n'icyo takuzakora because we already see you lie a lot bushobore kora amare kuntera karuru n'abansingire umuntu mushobore akira a polling station akoreti yaba nazo musiri yaba nazo mu matafari geye agesasire akwereze only 1 hour maximum muno digasa ndukuhendera yes sir nchiriza ntwara mu gishobo okureba munayeta abarumba tureba bona twaza kutandika campaigns zitu mu burenge bwizoba we I coordinate mu kitebe kitu nabeshingiriza muize nakajanja karungi na nakari karungi na rukundo mpango twakire omwebembezi witu nza kutangira kishoro mane tutangira kishoro nza kutanga kishoro twiza tuti tumunza kigeze nani zuba kashe twatunuri kiko twatuyine kabari noyenga people are ready they want to welcome him mutatwende nteje nkaba leaders mukabora kwisa mukakire omwebembezi witu umutura numukunda mutura numuraganisa numugambira tayimuyika kera 12 ekirabe kiro chikwati ekirabe kitaro ochumuraganisa ni uchimuretere muretere nenko kokagungone numuzereza abantu muzirete mutende muturiya baje imwe nimwe mukuzirya program. Thank you bright turiyo tugamba twendera wabara munongo muri program abija kutensa Gemma na Zefani Basima timuri mu bigombe byanje konka ninyenda kubasima abo kuba harimo abantu ba NRM nkiwe Gemma or chairperson C5 kandi chairperson C5 takukora abeki bina kimwe n'uburyo wa movement konka kutungo bwebembezi okorra bona mwene kwija ukashobora ebyo kubasa gukora abantu bakakureba ngo urumwe bembezi witu n'ikintu kikuru nyenda ku challenge bembezi abatari kuja TV nkeze iwe kora umwe bembezi yokwe utari kwenda kuza TV nkejo abantu barakumanya batangoro harimo n'abatari kuzika uko ni mango kuziga tumwe kumwe bembezi harimo n'abatari kushaba tokazo mu hotel ngo wamushangamu tokazo mu irwaro ngo yabagire kuraguza hati kogo n'umuterera karuru ngo no yirira nkaye tukamure ba TV nkeji ngwije kuganirira mbona mwegende serisi moteza bakaru umuteza program n'abakutureba akarakituru ntuzamu atubona bana bamuya kuza kumutora kashi nicyo nzo kushobora rero akituru ntuzamu nabajya mu nakaruru ka okufana kukira iwara watera karuru kasirinjira 10 ukatera karuru ko muceri ukatera karuru ka soda obeno mango kushoma ko mwana wawe wakwayo obeno manyangwe mbazo marwaro wajerira obeno manyangwe ngudo enungi ozihebe utarisho kuzigamba ninyenda kubashobora muteza program ngwito muri barra state south waza kureba urutindo rwa kargangamo ogwa katete urugudo rwa Trump ogwa katukuru rwa churches okata kushuma mu kishungo kwa hanze okare noreba ngo engudo zona zikafa waza kureba taro ishomero omurimbarara ertungire sente zo komeka ho maju gabashomesa kuraramo umurimbarara mbere ikoro sachi omuri yakayo saba kaunti kuruga rwa churches okaza bugasha imbuza kusibera izoba oketororo kazanya rubungu taro mwana nomwe oragira state house basari kandi state house ejo esente za basari za state house niba parliament yo kuzisindikayo ngo ziyambe abana ku munonga the most vulnerable
abahikireje konka bazana kubasa abana befakazi nemfuzi ababo bakabire nibashashurwa esentezo konka kushanga mutaro memba parliament akubata kuvuya ningo ndizo mwebembezi wena kuvuya kugira ngo umwana witu aza state house mune muhera school fees umuteza program nyoni yo ninkugira ngobo nibwo bwire bwo kumenya nada kutera karukanje nikatera abwenshonga habuko umutawu no mabantu no hemishoro minje muteza program muntu na income tax aha rent ashashura amashanyarazi ashashura amizi because aha amashanyarazi n'amizi hari umushoro wa VAT ashashura property tax ashashura rent tax ashashura parking ashashura offroading ashashura roading ashashura imishoro minje konka azomu irwaro embaze bura ushanga no itaho kuza kwera kurza waza Namibia jesente munonga konka warwara Namibia government ne kuraguriza ikuteking off na even na Rwanda by the way basaje barabandi chairman wani wa movement konka arako kumuntu arako gamba ikigambo kajo tunu cyagambwa basaje baraba movement konka ciciri basaje barabagambira ikigambo ya deputy speaker Nyamba turumbe 7 ayikirize abantu bitwa tunge herese insurance kandi jemba no kizana hari ibintu bituntu tugamba bitashime politics umuntu ashimye kuba na arwara dera keta faza ngo amushabire ngo amusiga amajuta kandi ndwara ya arwara irichuwa nerukira abakuristayo nurabasha mamushabire shara yo gufata ebyo ne bintu bitahikire umuganda ese umuteza program turukwendera yes nyowe nkanye mumuza bright nyina twari umuco gumba shabaka rukanye kandi bashoborore ngo mpinda hinduka ninunji jemma niwo kumanya ngo nochi mamwe mpinda hinduka ninunji wowe nka wajirorizeho nabashema bajirorizeho ubwogiro muri shema abashema ni barebe birunji ibyo bakorire iwereka kupinga mpinda hinduka waye ka wanje rero waye ko ogenda ngwezeyo nimo bambara za sauce mwimanya ngo mpinda hinduka hikire ubwire ni bwo muntorane jemma watakuchimanya na iseme nundero ni simbo mutaunu ndikuye yoburu butari bwije ukandi kubiye takusinga of course ko ngiye bwije kabensinjire konka hata abantu bona begisi hata abantu begisi kandi nyene ngumbashobora nyo narabiremo niza korera mwena ntari kubatorana tuguno wa movement uguno mu Kristo tuguno abiti birimo umugwe mbeze bwaje ni nyene kugambira oitenisa Jeff nakandi kwenda wa Zefa wagamba kandi tukarunjika PDM tukabamendereza PDM ejo modro ikatanizira China ikiyaba nto mugoro namazima konka difference ya China ne ya hamu nukugira ngo yo China government ne yabashomesa nangwa nyonka nkunzire PDM washo mapillars mushanjo especially pillar number 4 number 2 eba kweta ngo ni mindset change omuntu kustama nawe mukamanya ko umuntu nanda gukora no munogozi mukamusupportingira umbunogozi bweye ejo nkaba nincikiriza konga mwe mukateka mu buryo mwana baza kushobora buryo mwana baza nigenda kugambira eze sente eze mukabantu za PDM assessment ne yerekana sachi tu ne yereka ngwe sente tukuza kuyabantu mugoro nambwe nitwe president witu wanje wa national platform we nagira kumare mwaterera karu eze sente arurazi shure akwande se za government nore government ejo ne jangu nimuza kuzishashura icyo tugira ngo mutwaga ruru owazi kwasere we atazishashura ayu concluding ninyene concludinga nibashaka ruru abantu bacwamba abantu banyakajo abantu bo mu kishungu ba broker bageze banje abashubuzo mu town emishoro ari kubakwataho ninjimanya ninyene kugambira ngo naza kwika pantayo niza gukora imirimo negendo abaturikize mwe bari munonga kandi neyo moderator webari ntubasa kuba twakora kubikunka kora jube kutweta hati ntuba ntumanyangu eki tushemerire gukora nicyo omuntu wena uri kwagira NRM omuntu wena uri kwagira NUP omuntu wena uri kwagira aije ahurikize bigambo byo mwebembezi witu ujo danka his excellency aza a comparing kandi ayikirize ngo NRM nico kibina president niwe president witu uri kubasa kugumiza munaki na tware bintu
aha kube bitwatungire hati twine kubiprotecting mwe bari abantu bashema mutekanisa programu kagamba ko kamari mwe bari abantu bashema abantu mwe na ruhanga kumpa obushaji nkarabaho wano opposed kandi nanyetindi bashwaza. Thank you so much. Munywano wetu Honorable Muzuni Asensio Mari yaraga kusendeka message egishaha muri Sinjiro South bineyo baraza eyuko eyavota education ishwantu gamba bineyo baraza wenka candidate kabene kugure bakwa yamara kunsinchira message ate kimugamba namazima kine kubashongora abo kuba module superandi yakutera karuruka NRM tekushana ne electoral commission so bekoziremo umuntu mubaye kwatana RDC na chairman Lieutenant Moses Mushabe na leaders bona abo muri Sinjiro hatu bari Sinjiro South bashitama barumba kora mbashomesa abantu babisa ikambanze maririze urudi ko kabandi align conclude first of all who trained them are they qualified trainers so barumba shomesa abantu bo bashomesibwe baso asensio uwashomesibwe shomesa abantu amu egesa barumba shomesa abantu uko baratikinga karuru ngo korese cinkumu ukorese ibone bakwana electoral commission mbakora nkabo are they certified civic educators I don't want you to go to TV and tell us the public. Ladies and gentlemen, abarumba tureba abahagizi ba NRM abatakwagira NRM abaryumbi n'ibindi na civil society members na all the religious leaders buri omo we no mu kitinsa cyeye nimba shaba nimbe shengereza tuno kubirinda tera amajwaha kunkaninga tero mindset yanje mugende twakire president Museveni tumuhereze uburu tumuhereze support niwe leader ayine vision kandi wa ine vision na tutekateka onatekateka mtu wangu. Thank you so much. Nenda kubagamba ngwakaruna muterere umbrella abo kuba shiri kubagamba noreba ngo imyaka 20 mingi muterere umbrella rero tugende mu cyo kureba kandi bagazimba gwana izi yasaba garazi ya mind atubwire burero bugenda weza modoreta ekintu wano kimanya to kukigambiro takukimanya kana yiri cyo kubagamba ngo we bari kwija kaburisho bright you keep coming here and people have seen us conclude thousands of times so let us even conclude. That's what I'm saying that yabare mnongo nyenda kusima kwisha chairperson nyenda kusima aha saving obwirobu ukatravelinga from shemo kijaha kandi okegesa abantu kandi ogumonyeti yebare mnonga you will always be part of us. Zephyrin, these days you are becoming consistent. Nimangu you sacrifice a lot of traveling okwe kwija kubaha ekikusimira abantu aba arabitweta bakabura kandi bari yabembezi banyu bariyo kandi harona n'abatakwenda they are so many so aba baryanye ndaho basima na n'abatari yako ngabo kucira kuba barya nimbasimira kimwe. Thank you for coming. Nyenda kusima abantu batureba bukorwa butwatandukana no kusiya majingwaga nimbendeze birungi tugereje akaruruka amashanyarazi gacibaye wantu gozon kama bari mu nyisige Teka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda n'ingabo abarukurra TV West nehinda.